Kembali beredar rekaman arsip yang memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap kendaraan militer Ukraina. Video yang sebelumnya beredar namun dalam bentuk yang dipotong ini kembali muncul dalam versi yang lebih lengkap. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 13 Februari 2024. Pada video amatir yang direkam langsung oleh salah satu prajurit Ukraina itu menunjukkan situasi mereka saat tembakan-tembakan Rusia datang merusak mobil mereka. Sebelumnya, mereka melakukan persiapan yang cukup matang sampai dengan berbincang-bincang di atas mobil militer tersebut dalam keadaan yang aman-aman saja. Namun, selang berapa lama rentetan tembakan datang membuat tentara Ukraina seketika panik dan ketakutan. Diketahui masing-masing dari mereka ada yang merangkak untuk menyelamatkan diri dan ada juga yang pasrah tetap berada di dalam mobil. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Свои! Свои! Фанат, свои! Фанат, свои, фанат! Свои! Фанат, свои! Фанат, свои! Сизый! Трехсотый, блядь! Раненых дохуя, сизый! Свои, пацаны, свои! Стой, пацаны, мы, блядь, сука, вам подмогу привезли! Да уже все. Вы шо, блядь? Шеф! Боже мой! Мали минус око! Шеф! Мали минус... Ой. Свои, блядь! Я тут пидорасы стреляю! Свои! Свои! Я тут пидоры стреляю! Як ви вилазите? Шип! Шип! Блядь! В вашу сторону, давай! Туда, вылазь, в ту сторону! Пацаны, быстрее помогите нам, пожалуйста, быстрее! Блядь, рука, сука! Нахуй! Туда, за машину! Раньше! Охуяли, ранили, охуяли! Давай! Вывози нахуй, блядь, нас!
Вывози нас нахуй отсюда! Мы не уедем. Почему? Пацаны, мы не уедем. Блять, ты потребовал вывозить, сука! Лёра, мы тут обстрелов. Это не наши сюда. Там есть кто-то впереди, я понимаю. Кирило, ти як? Живой он, блядь. Ну, да не верю. Падай. Сейчас. Блядь, братан. Блядь, вот ты, блядь. Пацани, ложіть його нахуй. Далеко. Откриваємо спальню огонь. Он уже хуйово. Это, блядь, бог. Я ложу пиздец, блядь. А? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.